Just a touch of your love, enough to knock me off of my feet. Oh, me. Just a touch of your love, just a touch of your love. Good morning, kids! So, right now, pagsasaritaan tayo division. Okay. So, division. Ano ti reasons na no apay nga narigat ti division? Number one is dapat talaga kabisadom iti multiplication table mo. Kasi no mo kabisado at multiplication table mo, nakabay-bayag no kwa iti panag-compute. Okay, so advantage digijay kabisado dat multiplication table da kasi alisto no kwa iti panag-compute da. Pero kada ito yung video, ipakita kada kayo no kasano ba iti panag-compute iti division operations iti mathematics. So let's take for example 2 divided by 12. Okay. So ti division ngamin ket mano nga banag iti pakagudwa-gudwaan na ijay misa nga banag. So like that number 2 mano nga 2 kano iti adda iti 12. So let's take muna for example yung 1 digit kalubanta pala digit 2. Kunyari ganyan siya. DJ by 2 umanay ij 1 saan? So, kayat nga soon, no hanga umanay, mangnayon ka, kidijay, sumaruno nga digit na. So, kayat nga soon detan, mano nga 2, ti adda ij 12. So, 2, aging ganap 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, gudwa-gudwa on day jay. Tisag dudwa. So, manong 2 day jay. So, innam. Innam nga sagdudwa. So, day jay no ka innam. Isurat mo ijay. Batog ijay. May kadwa nga digit. Haa nga ijay umuna. Kasi nang nayon ka ti may isa nga digit yun eh. So, 6. So, no anat inkabil mo itoy, isot i-multiply mo kideto nga parte. Kanayon deta. So, 6 times 2 is 12. Okay, so 12. Deto imot nga parte, iti solution tayo, always nga i-minus mo to the subtraction of this number. So, 12 minus 12 is equal to 0. In mathematics, you always have to do 0 as nx. Ijay division. No, nagpatinggan. Ijay panak-solve that. Okay, so that is our division. See you to the next videos. Just a touch of your love, enough to knock me off of my feet.